Serai fangsini simi bupa bai yakari kelangjakha Mokol bonugya tangi bu jaimanya amsuke birman tongo Milan Kumar Tripura. KOKTWMA angka Jolaibari blok ni bisingo khobjaknai abang sora panchayat bokto parani takuk Milan Kumar Tripura. Serai fangsini simi bupa bono yakari kelangai thangka tei bo Mokol bonug jaya abagai tangi chana phano chukjaya parani lukorok khairogi bono chubachu khayo tei resoni Mairung bai kathang tongwi tongjabo tini Milan Kumar Tripura. O KOKTWMA khanawai tongi manliya Ipft ni division secretary Somburam Tripura. Tini bini nukhungo thangai Mairung tei mwihati talangai chubakha tei hapangni phaisingti jemansa chaitogi bono chubanai hinai sai kabukha Ipft ni division secretary Somburam Tripura. Khananedi bini khuktuino bo tamo sai khanarka o takhungni KOKTWMA no. Ipula hambai rawa sidi press media. Tapi hambai rawa sini Jolaibari division committee ni orang Israel pakai. Sini Faiz Paijak sini division ni organizing secretary. Tapi division ni Ipft ni president. Tapi sini asriti Ancol ni sini presiden dan secretary betul. Orang Faiz Paijak. Orang belak hambai rawa. Ini semua itu paimani karena mukaisa Jolaibari bidan soani andrak laye. Jadi sini Jolaibari adi blok ni. Abang sera panchayat nak laye mu. Abang sera panchayat ni kaisa 3 nomor ward. Di paranang na sini Nayan Kisno satu parah ni hijau. Oke sini kongkorba hina bokto parah ni hijau. Hijagana. Ke jaga sang paimani main uddeshyo ka. I jaga sini takhu Milan Kumar Tripura. Kaisa khub osohai sugya borok tei bini bongo khobor kरै tei suru borok buhungnai bini bongo kरै khobor kरै tei wansani thanglai bu kaisa mane borok muni sini dik dia kota sampurna ya bini bagai osohai borok tei sugya borok mune sini Jolaibari division ni ongai sing bini no phaiha bini no phai kaisa bini obostha जों खानाबानि मथेनो जों फायो साफाय हा बिनि बागै जों Ipft नि अनगायै बा बिजेपि Ipft नि अनगायै जों देशक मानसाक सरकारनि विभिन्न रकम फेसिलिटी एवं विभिन्न रकम सुबिदा जों बोनो बिनि थाखाय जों याखारै रमानि बिसेस खालायनाय बुसखांनि साल बुसखांनि जरा रगो जों बोनो देशक मानसाक सरकारनि फेसिलिटी जों जौगानाय जोंनिरो फाइन माने फरायनो हाजे बिरे नखंबो करैतै तामने बायरो रजागिया बना तै नक्ता जे कायसा पॉलिटिकल पार्टी खायतन तै नने जे ओ विधान सभा बनाउने जे मिनिस्टर त सात सकला जरन तै बना तै नक तामरक साजांनाय बिलाखि हामबाय नि गथन समनि बागै जों कय दिन सिगाङो करमति बिनि ताखौ मिलननि जे अवस्थाना तै जों मिनिस्टार सालायजा के स्लाइमानि बरियो दिनै सुइरो सफायमानि कारणबो दिनै कायसा मिनिस्टारनि अबदान दं बो थांदि हनै जों रखहा सिरो फायहा आला जेन बिनि जे दाबाव आरा जेन अवस्था न बे नगनि बायबो एप्लाइ खालायजा मोनोबो आं साजा मिनिस्टारनि फैयो मोनोबो नायनाय लासों देसो मानसा मोनोसों सेस्टा खालायनाय सुदो नक्सिमिया विभिन्न रकम सरकारनि सुबिदा आपनो जों नायनाय तेबो रेशन कार्ड तने बिने रेशन कार्ड एपेल दिन बिपे अंतनै रेशन कार्ड दङ बिनि दामा 35 केजि बो रेशन माइरं र विभिन्न रकम रेशन मानथाइजे अधिकार दङ नि बनो मानो बे बनो कारिबो कासासिनि बिजेपि Ipft नि सरकार फाइमाने यागुलो कासा इनकाम होनाय handicraft ni bata mono जों बो मानो माननो मोनो माने दं लाइ जे मानसाक गोसखांबो जों बोना बेबो जुगानाय सेना बो पातिनो जुगा जाहाते नं Jolaibari Ipft division ni अंगै ते मोहलाय जिनि आश्रयदैसा रिजनल कमिटि रंजा जिनि division Jolaibari division बिनथ रिजनल कमिटि दङ लाइ मोहलाय जिनि आश्रयदैसा रिजनल कमिटि लाइ आश्रयदैसा रिजनल कमिटि नि साक्थार मुंबाय दिनै बिनि न'जों फायहा बे सुर रिजनल कमिटि नि बरक सिनिया डिविजन नि बरकबो फायजा
division ni sini Yura Ipft sini presiden bo tongo sini borong Profilo Tripura tei sini division ni Yura Ipft sini assistant secretary bo tongo sini borong taku molen tei sini oncholni presiden tai oncholni secretary robo tongo tei ani jeso Jolaibari division ni secretary angui angbo sapaija.